Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što možete vidite, igram verziju 0.14.1 i krećemo da napravimo našu mapu. Evo, sve će da se zove. Preživljavanje i na kraju. Moram da se čekamo samo da se učita, neće to da to potraje. Hoću ja da propadam nešto u vodu. Inače, koji se sjeća zadnjeg klipa, prijavio sam, u stvari nisam snimao taj klip, gledat ćem, rekao sam da neće, da ću, ali problem zato što ću ja snimati preko telefona, neću snimati GTA, nego ću snimati Minecraft zadnjih 2 dana. Danas je, ja mislim, 13. danas je srijeda, 13.7.2016. srijeda, jeste. Ovaj klip neće biti duži. Njemi ću ga samo da najavim da će biti klip Minecrafta u sljedećih 2 dana. I naravno, ako želite da snimam i dalje 2 dana Minecraft i u narednih sve epizode ovog što sam snimao, pa da snimam i dalje Minecraft, obvezno bacite like. Drugu mapu. Izvinite. Tako. Moram ovu mapu obrišem zato što odmah na početku stvorilo onda gdje mi nismo želeli. I sada ćemo visiti vam. I to će biti to za ovu epizodu. Inače ja preživljavam na telefonu. Zato što i ove sve igre sam snimao na svom PlayStation. Meni je 3. I da kupim 6. Ako neko naš lepo mi nabavi, obvezno neka mi dati enter. Ja ću pročitati vaše komentare. Ja nisam baš nešto navikao s ako vi to želite, obvezno bacite like. I naravno, subscribe. I želim ljudi. Ne znam što da pričam. Vrata ne možemo da napravimo trenutno zato što je početak. I pust nemamo da nigde. Ljudi, to bi bilo to što tiče ove epizode. U stvari ne, nećemo završavati sad epizodu. Evo tamo ima to mi treba se tako. Hranu. A, možda.
Dva i još jedna ovca. Ovdje ima sve, bre. Sve ću stavim po dva, da bi mogo da razmnožim posle. Evo ovdje. A samo je problem što ja nemam drva. To i mi treba. Samo što sam rekao. Inače ovo je Minecraft. Ako će nastavimo da snimamo i dalje preživljavanje, ako ja ne zaboravim ako zaboravim da sačuvam mapu, sveti mi se izbriše. Evo imam 5 drva. Idemo u inventory, pravimo tablu. Treba mi... bre, 8 bloka zlata. Ovako ja mogu još ovako, veš. Dobro, šta sam htio da napravim? Kramp. Ovdje ćemo staviti kramp, gdje ja volim da stavim mač uvijek, to sam navikao. Možda svaki put ovako, ja nisam navikao ovako tu negdje mačevi puta, nego odmah ako držim nešto drugo, odmah stavim. To biljka. Yes. Da iskopam. Nemojte pokušavate da iskopate ugalj drvenim krampom, pošto vam neće uspjeti. Vidite, ne dobijate ništa. Što dobijate? Ja nisam znao. Nikad nisam probao. U jednoj verziji ranije ja sam probao, nije telo, sad ne znam zašto u novoj verziji ubacilo to. Pardon? Ovdje malo kažet. Evo, uzet ćemo koliko da imam. 9, stavite još jedno i to. Ja ne znam da li da počnem kući da pravim. Šta ti radiš? Ajde kako ćemo su zemlju sad. U sljedećem epizodi očekujte da ćemo praviti kuću. Mogu sam ja da napravim, ali ne mogu sada da skupam kamen ili drvo. Evo. Napravimo za početak krevet. Tako.
jedan... Čekaj, ću ja da imam drvo pričati. Taman za jedan čest. Znate što, sad ću napraviti za sad mač. I napravit ćemo 4 baklje. Uzet ćemo, evo stavit ćemo ovako. Samo da malo osvijetli, što se kaže. Gledaj, šta je meni? Ja tako... Evo da vidim da li ima neko drvo da uzmem vrata, pošto sam sve... Ja imam drvo vrata. Imam. Ne, da. Stepenik. Ljudi, to je bilo što se tiče ove. Nadam se da se svidjelo. Ako jeste, obavezno ostavite like, share, subscribe. Pozdrav.